дарси якуми мо ин шиносоӣ бо барномаи автокад аст. баъзе фармонҳо ва навигатсия. Ундарҷаи лексия ин системаи автоматикии лоякашӣ, намо ёки интерфейси барномаи автокад, фармонҳо ва дигар ҷурсозиҳое ки мо ҳамроҳи шумо дида мебароем. фанни нақшакашии муҳандисӣ бисёр таърихи қадим дорад, яъне пеш аз он ки инсоният бо навистану суҳбат кардан омӯхтанд, аввал бо тасвирҳо фикри ҳамдигарро мефаҳмиданд ва нақшаҳое ки айни ҳол мо истифода мебарем тақрибан асрҳои 18 ба вуҷуд омаданд ва асосгузори фанни геометрияи тасвирӣ ки нақшакашӣ гуфтан мумкин аст ки олими франсуз Гаспар Монж мебошад, ки ҳама он донишҳое ки қабл аз ӯ бударо ҷамъбаст кард ва китоби аввалин худро бо номи геометрияи тасвирӣ ба таб расонд. айни ҳол ягон истеҳсолот бе нақшаҳо пеш рафта наметавонад. барои тамоми ҷузъҳои техникӣ аввал нақшаҳо тайёр карда мешавад, лоиҳаҳо тайёр карда мешавад, баъд онҳо барои истеҳсолот пешниҳод мешавад. ҷузъҳои алоҳидаи дастгоҳу мошинҳо аз рӯи нақшаҳо сохта мешаванд. пас аз васли ҷузъҳои тайёр ки онҳоро ба воситаи нақша ба тартиб меоранд, дастгоҳу мошинҳо, афзорҳои мураккаб ба вуҷуд меоянд. нақшаҳои дар ин маврид истифодашавандаро нақшаҳои мошинсозӣ меноманд. нақшаҳо бо дигар ихтисосҳои одамон, махсусан бо сохтмон алоқаманд аст. аз рӯи нақшаҳо биною иншооти гуногун, роҳҳои оҳану мошин месозанд, шаҳру деҳа бунёд мекунанд. ҳоло яке аз шохаҳои нақшакашӣ ин нақшакашии мошинӣ ё компютерӣ мебошад, ки ба яке аз соҳаҳои нави истифодаи техникаи ҳисобарот табдил ёфтааст. ҷамъбасти восита ва тарзҳое ки автоматиконии равандҳои тайёрро табдил додан, нигоҳ доштану тасвир кардани ахбороти графикиро ба вуҷуд меорад, нақшакашии компютерӣ ё мошинӣ меноманд. нақшаҳоро аз як корхона ба корхонаи дигар, аз як мамлакат ба мамлакати дигар фиристодан лозим меояд. нақша ба забони ба худ хос, яъне ба забони техника табдил ёфтааст. аз ин рӯ нақшакашӣ дар курсҳои аввали донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳоу литсейҳои равияи техникӣ омӯзонда мешавад ва ин кӯмак мекунад ки барои дар курсҳои болоӣ омӯзиши фанҳои техникӣ осон шавад, яъне аксари фанҳои техникӣ ба воситаи нақшаҳо ва лоиҳаҳо фаҳмонда мешаванд. каме дар бораи системаи автоматиконии лоякашӣ маълумот медиҳем. яъне системаи автоматиконии лоякашӣ ин маҷмӯи барнома ва абзорҳоест, ки барои тарҳрезӣ ва лоякашӣ истифода мешаванд. яке аз маъруфтарин барномаҳои системаи автоматиконии лоякашӣ барномаи автокад мебошад, ки аз ҷониби ширкати Автодеск таҳия шудааст. автокад дар соҳаҳои муҳандисӣ, меъморӣ ва тарроҳӣ васеъ истифода мешавад. системаи автоматикии лоякашӣ аз қисмҳои зерин иборат аст. яъне якум ин васоили техникӣ аст, яъне компютерҳо, принтерҳо, плотерҳо, сканерҳо ва ғайра. дуюм таъминоти барномавӣ, математикӣ, иттилоотӣ. барномаи автокад низ дар инҷо ворид мешавад, дохил мешавад. сеюм махзани маълумот, яъне ҳама он ҷузъҳои стандартие ки бисёр истифода мешаванд дар нақшакашӣ аллакай дар махзани ҳамин барномаҳо мавҷуд аст. истифодаи самараноки системаи автоматиконии лоякашӣ имконият медиҳад, ки вақти иҷрои нақшаҳо кам ва сифати онҳо хеле баланд шавад. афзалиятҳои истифодаи системаи автоматиконии лоякашӣ. якум баланд бардоштани дақиқӣ,
یعنی فراهم آوردن نقشه ها و مدل ها با خطاگی های کمتری. سرعت کارکرد، اجرای طرح‌ریزی و تحریر آن با طور زود و ثمرناک. آسانی تغییرات، امکان می‌دهد که لایحه‌ها به مشکلات تحریر کرده شوند. автоматикунонӣ, такрор кардани амалиёт ва истифодаи намунаҳо барои сарфа кардани вақт. мутобиқат ва стандартонӣ, риояи стандартҳои муҳандисӣ ва сохтмонӣ. яъне барои мисол овардан мумкин аст ки истифодаи системаи автоматикунонии лоиҳакашӣ имконият медиҳад ки кори шумо якчанд маротиба зудтар ба анҷом расад ва вақти шумо пештар барои нақшакашии дастӣ сарф мекардед, барои беҳтар намудани лоиҳаҳои худ истифода баред. аслан се намуди системаҳои автоматикунонии лоиҳакашӣ, яъне се компоненти асосиро фарқ мекунанд. якум ин CAD системаҳо аст. CAD системаҳо маънояш компютер айдед дизайн, яъне маҷмӯи барномаҳо ё кишварҳои байналмилалии барномаҳое ҳаст ки барои таҳияи нақшаҳо, моделҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои конструкторӣ пешбинӣ шудагӣ ҳастанд. ва барномае ки мо ҳамроҳи шумо меомӯзем, барномаи AutoCAD низ ба ҳамин системаҳо дохил мешавад. дуюм система CAM система. CAM системаҳо яъне истеҳсоли компютери аст барои идоракунии мошинҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла дастгоҳҳои ба таври рақамӣ идорашаванда, яъне дастгоҳҳои CNC мегӯем. CAE системаҳо, яъне Computer Aided Engineering, яъне маҷмӯи барномаҳо, ишрои байналмилалии барномаҳое аст ки барои ҳисобу китоби муҳандисӣ пешбинӣ шудагӣ аст. ба монанди моделсозии динамикӣ, ҳисобҳои структурӣ, сахтӣ, гармигузаронӣ, гидрогазодинамика ва ғайра. чӣ хеле ман қаблан қайд кардам, барномаи AutoCAD низ ба синфи CAD системаҳо мансуб буда имкон медорад ки дар он нақшаҳои мураккабиашон гуногун иҷро карда шавад. хоб бе набошад бо барномаи AutoCAD шинос мешавем. барномаи AutoCAD-ро ширкати Autodesk, ширкати амрикои Autodesk коркар кардааст ва боиси қайд аст ки нақшаҳои дар версияҳои пештари AutoCAD иҷро шуда дар версияи нав он кушода мешавад. яъне тақрибан барнома солҳои 82 баромадагӣ аст ва версияҳои гуногун дорад. аз он ҷумла айни ҳол сол версияи 2025 фаъол аст ки бо истифодаи зеҳни сунъӣ кор мекунад. ва чӣ хеле ман қайд кардам, агар шумо дар версияи кӯнатар кор кунед, дар версияи нав вақти нақшаро кушода мешавад. вале ки агар шумо нақшаҳоятон дар версияи нав иҷро кардед, дар хона мисол агар версияи кӯна истодагӣ бошад, онро намекушад. ба ҳамин хотир шумо хубтар аст вақте ки шумо сабт мекунед нақшаҳои худро, онро дар версияи пештар сабт кунед, қулайтар аст. боиси қайд аст ки ширкати Autodesk барои донишҷӯён ва омӯзгорон имконият медиҳад ки ба таври ройгон барномаро дар компютери худ насб кунанд. ин имконият дар сомонаи расмии ширкат autodesk.com мавҷуд аст. фақат бояд шумо дар ин сомона худро ба қайд гирифта донишҷӯ ё омӯзгор будани худро исбот намоед. версия барои донишҷӯён имконият медиҳад ки шумо 3 сол аз ин барнома ройгон истифода баред, яъне ба шумо иҷозатнома медиҳад барои 3 сол истифодаи ройгон. ҳамзамон дар ин мақсад миқдори зиёди дастурҳои омӯзишӣ ва видеодарсҳо мавҷуд аст ки аз он васеъ истифода бурдан мумкин аст. дар слайди навбатӣ тарзи ворид шудан ба ин сомона пешбинӣ шудагӣ аст, нишон додагӣ аст. инҷо чӣ хеле шумо мебинед ба ин мақсад, дар ин мақсад ҳам барномаҳое ки ин ширкат коркард мекунад ҷойгир шудагӣ аст ва намудҳои таълимӣ, видеодарсҳо мавҷуд аст. метавонед шумо аввал инҷо ба қайд гиред худро ва сипас боргирӣ кунед.
خب در اینجا طرز بقیه‌گیری نشان داده شده است برای دانشجویان و آموزگاران. من همین سیلکا درم می‌دارید و اجازه‌نامه 3 ساله رو دسترس می‌کنید. خب همکاران عزیز، بیایید نباشد به نمای اینترفیس برنامه автокад شناس می‌شویم. پس از شدن برنامه автокad کاربر با اینترفیس اساسی برنامه روبرو می‌شود. اینترفیس автокad از فرمان‌ها و تکمه‌های زیاد عبارت است. در مد اول شما شاید کمی سر و سیما می‌شوید که اینقدر فرمان بسیار تکرار برده می‌شود. یکی وقتی شما کار می‌کنید همه این فرمان‌ها شما اینا استفاده می‌برید در وقت کار خود. اینترفیس برنامه از چنین قسم‌ها عبارت است. یکم منطقه کاری، مکانی که در آن نقشه‌ها و تصویرها ایجاد کرده می‌شوند. ایجاد و تحریر کرده می‌شوند. نموله‌های اساسی برای اداره فایل‌ها و تنظیمات‌ها استفاده می‌شود. نموله‌های وسیله‌ها مجموعه افزارها برای رسم‌کشی، تحریر و اداره کنی. نموله‌ها سطر حالت، یعنی از سطر حالت شما بعضی رجه‌ها رو که در اکران آن را شما می‌بینید تنظیم می‌کنید. سطر فرمان‌ها برای وارد کردن فرمان‌ها با автокad پیش بینی شده است. در رسم نوبتی شما نمای برنامه автокad رو می‌بینید. این قسم منطقه نام دارد منطقه کاری. برای نقشه کشی بسیار فضای وسیع است. برای نقشه کشی در اینجا شما میتونید یک چند لایحه نقشه های خود را جایگیر کنید. قسمت دوم فهرست انتخاب سیستم و نموله‌های وسیله ها است. از اینجا شما ببینید این همه نموله‌های وسیله های رسم کشی، تحریر و دیگر نموله‌ها جایگیر هستند. سوم این سطر فرمان ها است. شما فرمان ها رو میتونید از اینجا وارد کنید بر برنامه. چهارم سطر حالت است، یعنی رجه های اکران رو از اینجا شما تنظیم میکنید. خب در اینجا گوشت سینان یا که نشانگیر و مکانما نشان داشته است، یعنی کورسور. پیش از اون که با کار شروع کنیم در این برنامه، از سببی که برنامه اونیورسالی که است اینا اختصاصمندان ساحه‌های گوناگون استفاده برده میتوانند برنامه رو با کار خود مطابق کردن امکان دارد. یعنی اینا میتونید شما با کار خود با اختصاص خود مطابق سازید. با این خاطر شما میتوانید با فهرستی اداره کنی در آمده بعضی تنظیمات ها رو اجرا کنید. بعضی فرمان ها رو شما میتونید وارد کنید یا که برعکس نیست کنید. همزمان امکان دارد که در فهرست یا نموله‌های علاوه علاوه نیست کرده شود. برای مثال فهرست ویزوالایزاسیا یا 3D وسیله ها رو که در حاضر من در اسلاید نوبتی است یا گروه ها رو ما از همین فهرست لیست میکنیم. خب این در اینجا آینه مطابق سازی نشان داشته است. اینجا ببینید در نموله‌های وسیله های دسترسی زود میتوانید یک چند برنامه های نو و فرمان های نو رو وارد سازید. در اینجا ببینید فهرست های علاوه رو میتونید از مثال فهرست 3D افزارها و که ویزوالایزاسیا یا که ساوند همکاری با دیگر برنامه ها رو من از اینجا نیست کردم. یا که در اینجا باشد نموله‌های وسیله های گروه ها اوتیلیته ها رو و بیوفرامین رو من چیکار کردم نیست کردم. برای این همین گالش که از اینجا میگیرید این نیست میشه. برای مثال در دسترسی زود ما طرفی راست ما رو زیر کردیم. اینجا
یک فرمانی نو یعنی فرمان رگنراتور رو ایلوه کرده و اینجا به همین طریق شما میتونید یک چند فرمان دیگر رو ایلوه کنید یا که من در اینجا قبط ها رو من وارد کردم یا اینکه نسخه برداشتن خاصیت ها رو من اینجا ایلوه کردم. اصلا برای انتخاب объект و فرمان ها از تگمه چپ موش و برای دعوت نموله‌های کانتکستی تگمه راست موش رو استفاده می‌برم. یعنی اصلا ما با موش بسیار کار میکنیم در برنامه افتکار و چرخ زدن چرخه موش و کلان یا خورد کردن نقشه آورده میرسوند. یا که شما اگر موش رو زیر کده ایستید میتونید نقشه خود رو به این طرف و اون طرف بکشونید. در حالتی که نقشه از اکران کاری شما نیست میشود دو بار کلیکی زود دو بار کلیک میکنید نقشه با همون سرحدایی که در آن نقشه اجرا شده است پیدا میشود. تگمه اسکیپ برای انجام فرمان استفاده می شود. عموما در وقت کار با برنامه باید عادت کرد که دست چپ باید در نزد این تگمه باشد. زیرا بعد انجام هر عمل در برنامه باید این تگمه را پخش نمود. تگمه پرابل و انتر برای دومین بار دعوت فرمان آخرین استفاده می شود. یعنی این کوتاه درباره استفاده کلاویاتور و استفاده موش در وقت کار با برنامه افتکاد. برای در استفاده برنامه در مد اول کفایه است که شما از همون بعضی معلوماتی خود برنامه استفاده برید. وقتی که شما کورسور رو به یگان فرمان نزدیک میکنید در مد اول در اونجا با شما نام فرمان رو می نویسید سپس تعریفش رو می نویسید و طرز کار با این فرمان و حتی روینما پیشنهاد میکند تا با انیماسیا. یعنی شما میتونید از این اگر این به شما کفایه نکند F1 رو زیر کنید به شما معلومات بیشتر میدهد و از اونجا شما میتونید معلومات بگیرید. و چه خیلی من قبلا تحقیق کردم برای در مد اول آموختن شما میتونید از مخزن اطلاعاتی با افتودسک استفاده برید یا که از ویدیو کورس‌هایی که در شبکه یوتیوب خیلی زیاد هستند استفاده برید. شنوندگان عزیز، آموختن هر یک فن گرافیکی از شما نه تنها دانستن قسم نظریوی بلکه درست به خطا دقیق و با رعایت استاندارد اجرا نمودن نقشه ها رو طلب میکند. به همین خاطر در آخر هر یک درس من به شما یک تایی سپارش پیشنهاد میکنم و التماس که اینا شما حتما اجرا کنید تا اگر شما خودتون نقشه نکشید این فن رو از خود کردن غیر امکان است. برای انتخاب объект ها در برنامه از همین چارچوب ها ما استفاده میبریم. رامکه ها بینید رنگ رامکه ها سبز و کبود است. اینا رامکه های انتخاب نام دارن یا چارچوب های انتخاب نام دارن. چارچوبه طرف چپ که با رنگ سبز است اگر همین قسمان объект ها در این چارچوبه وارد شوند اگر объект ها فعال میشوند. یعنی فعال که شدن آنها شما میتونید خاصیت‌هاش رو تغییر کنید. و خاصیت‌ها چی داخل می شود؟ و خاصیت‌های объект در افتکاد داخل می شود رنگ، قوسی خط و نوعی خط، یعنی خط یکروخ یا خط کنده و غیره. رامکه دوم باشد، رامکه کبود باشد. وقتی از بالا با پایان رامکه میکشید این برای اگر در داخل این رامکه объект با پورگی وارد شوند پس آن فعال میشود. برای مثال در اینجا ببینید خطی راست و دوره و پورگی وارد شدن به این چارچوب عراض کنجا قسمه و اینجا فقط خطی راست و دوره فعال شد خلاص. بعد فعال شدن объект ها در آنها یک چند دستک ها فعال میشود. یعنی برای مثال خطی راست ببینید دو دستک کناری برای تغییر دادن این خط است. یعنی دراز کوتاه میکنید، خط را مایل میکنید یا که راست میکنید. دستک بینی باشد برای کوچاندن خط استفاده میشود.
ҳамин хел дастакҳо дар давра дидан мумкин аст ки инҷо марказ барои кучондан ва квадрантҳо барои қутро ки радиусро каму зиёд кардан истифода мешавад. Ва дар росткунҷа бошад, инҷо метавонед қулоғро зиёд кам кунед. Инҷо дастакҳои худашро дорад. дар қисмати поёни экран хел знак аломати ПСК мегӯем, яъне тирҳои координат ҷойгир шудагӣ аст. Тирҳои координат вақте ки мо дар фазои дучина кор мекунем, аслан тири X ва Y фаъол мешавад. вақте ки мо ба фазои сечина мегузарем ё ки ба дуде изометрия мегузарем, аллакай инҷо тири Z яъне баландия пайдо мешавад. чӣ хеле ки мо медонем, объектҳои мо сечина аст, яъне дарозӣ, бар ва баландӣ доранд. вақте ки дар сечина ҳама ин нишондодҳоро иҷро кардан мумкин аст. дар қисмати поён бо феҳристи модел ҳаст ки аслан мо дар ин ҷо нақша тасвир мекунем ва феҳристи варақ. дар феҳристи варақ мо нақшҳое ки пурра анҷом додем онҳоро чоп пеш аз чоп танзим мекунем, баъд чоп мекунем. дар қисмати чап ва боло танзимоти намудҳо ҷойгир аст, яъне 10 намуди танзимот аст. бинед намуд аз боло, аз чап, намудҳои изометрия ва ғайра. анҷа тавсия дода мешавад ки аслан дар вақти кор бо муҳити фазои дучина мо намуд аз болоро бояд интихоб кунам. намуд аз боло. сатри фармонҳо чӣ хеле ман таъкид кардам, дар қисмати поён ҷойгир аст ва дар ин ҷо чӣ амале ки мо анҷом медиҳем дар барномаи автокад, ҳама онҳо дар ин ҷо сабт мешавад, яъне ҳамон таърихи нақшакашии мо дар ин ҷо фаъол мешавад. барои фаъол намудани сатри фармонҳо шумо Ctrl 9-ро зер мекунед, фаъол мешавад. мабодо агар дар экрани кори шумо набошад, Ctrl 9 ва ба воситаи сатри фармонҳо барнома ба шумо муошират мекунад. аз шумо ягон танзимот мепурсад, дарозии хатро ворид кунед, мисол ё ки қутри давраро ворид кунед. ба ҳамин хотир шумо мудом бояд сатри фармонҳоро назорат кунед ки ба ягон хатогӣ вода нарасонад. худи фармонҳоро бошад метавонед бо ҳарфҳои хурд ё калон ворид кунед, ин аҳамият надорад. баъзе фармонҳоро ман инҷо мисол овардам барои хати рост, мисол фармони лайн. ва баъзе фармонҳо ҳастанд ки ҳангоми фаъол намудани фармони ҷорӣ низ кор мекунанд. ба мисоли фармони кучондан ё ки зумират кардан, калони хурд кардан. ва дар сатри фармонҳо вақте ки шумо фармонро аввали номашро менависед, ба шумо рӯйхат мебарояд ки аз шумо метавонед якбора аз рӯи рӯйхат фармони ба шумо лозимро интихоб кунед. яке аз феҳристҳои асосӣ ки вақте шумо аввал мекушед, феҳристи асосӣ мебарояд. дар он ҷо муҳимтарин қисмҳои намолавҳаи василаҳо ҷойгир ҳастанд. яъне намолавҳаи василаҳои расмкашӣ, фармонҳо барои сохтани хатҳо, давраҳо, росткунҷаҳо, бисёркунҷаҳо, хатҳои мавҷӣ ва дигар хатҳо. яъне ҳама он фармонҳо барои расмкашӣ лозим буда дар намолавҳаи василаҳои расмкашӣ ҷойгир шудагӣ аст. намолавҳаи василаҳои таҳрир, яъне он объектҳои шумо ба воситаи намолавҳаи василаҳои расмкашӣ тасвир кардед, ба воситаи таҳрир онҳоро чикор мекунед, тағйир мекунед, таҳрир мекунед. ба мисол кучондан, нусха бардоштан, давр занондан, миқёсаша иваз кардан, акс кардан, буридан, кӯтоҳ кардан ва ғайра. ҳама инҳо дар намолавҳаи василаҳои таҳрир ҷойгир шудагӣ аст. дар намолавҳаи василаҳои тафсир бошад аннотатсия. асбобҳо барои илова кардани матну андоза,
ҷадвалҳо ва ғайра ҷойгир аст. Хатҳои баровард ва ғайра. дар лавҳаи василаҳои қабатҳо ҳар як объектро шумо метавонед дар қабати алоҳида ҷойгир кунед ки дарсҳои ояндаи мо ба ин бахшида шудааст. ба ин мисол намудаҳои василаҳои блокҳо аст, яъне элементҳои бисёр истифодашавандаро метавонед ҳамчун блок сохта ва истифода баред. ба мисоли резисторҳо, волтҳо, гайкаҳо, ҷисмҳои стандартӣ ва ғайра. ва намудаҳои василаҳои хусусият, яъне танзим ва тарҳиби хусусиятҳои объектҳо ки ба монанди ранг, ғафсӣ ва навъи хат. дар слайди навбатӣ шумо феҳристи асосиро мебинед. Ман феҳристи асосӣ ҳаминҷо пурра ҳамон лавҳаҳое ки мо гуфтем расмкашӣ манзури ҷойгир ҳастанд. ҳама асбобҳо, фармонҳо барои тасвир намудани объектҳо. хати рост, бисёр хат, давра, камони давра ва ғайра. намулавҳаи василаҳои таҳрир барои таҳрири ҳамин объектҳо, яъне нусха бардоштан, миқёс, массив ва ғайра. дар феҳрист яъне аннотатсия фармонҳои барои андозагузорӣ, матн илова кардан, хати баровард илова кардан, ҷадвалҳо ва ғайра ҷойгир аст. инҷо намудаи василаҳои қабатҳо ҳаст, намулавҳаи василаҳои хусусият аст. шунавандагони азиз, барои тасвир намудани нақша аввал шумо бояд аз шаблонҳо истифода баред. файли навро дар асоси шаблон таҳия мекунед. шаблон ин намунаи тайёр бо услубҳо, ченакҳо, хатҳо, матнҳо, рамзҳо, блокҳо, қабатҳо ва ғайра мебошад. шаблони мувофиқ ба системаи метрӣ ин шаблони акад изо ва акад изо cd мебошад. онро интихоб мекунед. аз шаблони акад ки дар инҷо ҳаст, ин асосан барои системаи британия ки ба ченакҳои дуюм қатъи истифода мешавад. ин шаблони акад изоро интихоб мекунед. ин шаблонро метавонед аввал танзим кунед ва ба шакли файли формати файли нақша, яъне формати dvg сабт кунед. тавсия дода мешавад ки дар номи файл аввал насабт, пас ихтисоси донишҷӯ қайд гардад. ба ҳамин тартиб шумо метавонед шаблонҳои i4, i3, i2, i1 сохта мувофиқи стандарт онҳоро танзим карда истифода намоед. сатри ҳолат. сатри ҳолат дар поёни интерфейси барномаи автокад ҷойгир аст ва барои назорат намудани танзимоти муҳити корӣ истифода мешавад. функсияи асосии сатри ҳолат. якум ин функсияи грид ё сетка мегӯяд. фаъол ё ғайрифаъол намудани тур барои кӯмак дар ҷойгиркунии объектҳо. ёки F7-ро зер мекунед, тур фаъол мешавад. як бор дигар бо зер кардед, тур хомӯш мешавад. реҷаи қадам ё ҳамоҳангсозии ҳаракат. маҳдуд кардани ҳаракати курсор бо қадамҳои муайян. ман тавсия мекунам ки ин реҷа мудом хомӯш бошад, барои хотире ки дар бисёр ҳолатҳо ба шумо халал мерасонад. режими орто яъне ҳаракати уфуқию амудӣ. маҳдуд кардани ҳаракати курсор. ин реҷа бо пахш намудани F8 фаъол мешавад. аксарияти нақшаҳои мо аз хатҳои рост иборат аст. ба ҳамон хотир вақте ки шумо нақшаи шумо аз хатҳои рости горизонталӣ ёки уфуқию вертикалӣ иборат аст, шумо метавонед аз ин реҷа истифода баред. пайгирии қутбӣ яки реҷаи пайгирии қутбӣ барои тасвир намудани хатҳои моил истифода мешавад. барои мисол дар худи барнома вақте ки ина фаъол бутед, кунҷи ба 90 градус каратӣ тасвир карда мешавад. ва онҷо шумо метавонед интихоб кунед ки ба
45 градус каратӣ бошад хатҳои моил ё ба 30 градус каратӣ бошад, аз ин ҷо оно шумо худтон мустақилона метавонед танзим кунед. ба ҳамин тартиб вобастакунӣ ба объектҳо ҳаст ки бо FEC фаъол мешавад. Ин вақте шумо нақшаҳои шумо агар привязка мегӯем ё вобастакунӣ ба объектҳо агар фаъол набошад, яъне нақшаҳои шумо нақшаҳои дақиқ ҳисоб намешавад. ва дигар намудҳои реҷаҳо ба монанди воридкунии динамикӣ, режими маддил ва варақ ва дигарҳо инҷо ҷойгир шудагӣ ҳастанд, ки шумо вақте аз идора кунед, шумо метавонед дар сатҳи ҳолат баъзе фармонҳоро илова кунед, ёки баъзе реҷаҳоро, ё баъзеаш агар ба шумо лозим набошад, монанди мисол ғафсии хат ёки лоякашии изометрӣ, онҳоро метавонед хомӯш кунед. дар слайди навбатӣ баъзе тугмаҳое ки дар вақти кор мо онро истифода мебарем дар вақти нақшакашӣ пешбинӣ шудагӣ аст. ба мисоли тугмаҳои Ctrl+N ин эҷоди нақшаи нав аст. вақте пахш мекунед, шумо метавонед нақшаи нав, варақи нав кушоед ва дар он ҷо аз саҳифаи тоза нақшаро эҷод кунед. Ctrl+S сабт кардани файл аст, яъне сохранид. Ctrl+O кушодани файл. Ctrl+P чоп кардани тасвир ё нақшае ки аллакай шумо ба анҷом расондед. Ctrl+Z бекор кардани амали охирон аст. Бисёр мол истифода бурда мумкин. вақте ягон нақшатон хато шуд, метавонед аз Ctrl+Z истифода баред, як қадам ба қафо аз ҷои ҳамон иҷод метавонед оғоз кунед. боз Ctrl+U барои барқарор кардани амали бекор шуда пешбинӣ мешавад. ва тугмаҳои Escape барои бекор кардани фармони ҷорӣ аст. яъне мо ҳама вақт баъди анҷом додани фармон аз тугмаи Escape истифода мебарем. тугмаи Escape зер мекунед, фармон бекор мешавад. тугмаи пробел ё Enter барои такрор намудани фармони охирон истифода мешавад. яъне шумо фармони хати росо мисол истифода бурдед, ба анҷом расонидед фармонро, як маротиба Enter ёки пробелро зоҳир мекунед, боз ҳам фармон бо фаъол мешавад. фармони охирон дар назар дорам, шумо метавонед бо кор давом диҳед. тугмаи F3 барои фаъол ва хомӯш намудани вобастасозӣ ба объект аст. боз такрор мекунам, ки нуқтаи F3 ки режими привязка, объектни привязка мегӯем ёки вобастакунӣ ба объект мегӯем, бояд ҳеҷ вақт хомӯш набошад. агар шумо хомӯш кардед, яъне нақшаи шумо нодуруст аст, дақиқ нест. F8 фаъол ё хомӯш кардани реҷаи орто, яъне нақшакашии ё уфуқӣ ё амудӣ. F9 фаъол ё хомӯш кардани реҷаи қадам аст, ки ман тавсия додам, ки ина хомӯш нигоҳ бидоред. F12 бошад фаъол ё хомӯш намудани dynamic input мегӯем, ёки ҳамон ҳаракати динамикии курсор, ки дар он ҷо дарозиро нишон медиҳад ва шумо кунҷо як бора нишон дода мегӯяд. агарш ба шумо лозим бошад, ина фаъол мекунед. ва чӣ ки ман ваъда кардам, дар охири ҳар як дарс ман ба шумо яктаи супориш медиҳам, супоришҳои осон, ки барои шумо одат кардан ва бар нақшакашӣ. якум коре ки шумо анҷом медиҳед, шумо якта формати шаблони формати IC месозед, барои ки аксарияти нақшаҳои мо ба формати IC иҷро мешавад. ба он хотир Acad ISO мекушоед, сабт мекунед ҳамчун Acad ISO, ҳамчун шаблони формат AC нуқта DWT, яъне DWT формати шаблонҳо, формати DWT аст. ва онро танзим мекунед ҳамон талаботҳои стандарт ва талаботҳои стандарт, ки ба формати IC пешбинӣ шудагӣ аст. сипас дар асоси ҳамин шаблон шумо файли нақшаро месозед, яъне бо формати DWG. ман тавсия кардам, ки фамилияи худро менависед, як насаби худро менависед ва гурӯҳи ки шумо дар онҷо таҳсил мекунед. барои мисол Саидов гурӯҳи 360101
дигар. дар ин ҷо баъзе саволҳо ки мо аз лексия мебарояд пешбинӣ шудагааст. хоҳиш мекунам вақте шумо лексия гӯш кардед ба ин саволҳо ҷавоб медиҳед ва рӯйхати адабиётҳое ки мо ино истифода бурдем дар ҷо пешниҳод шудагааст. ташаккури зиёд. лексияи аввали мо ҳамин қадар аз ин иборат буд. вақте ки мо фаъол мекунем барномаи автокадро, мо ба ҳамин оина мубоҳ мешавем. яъне инҷо кор бо нақшаҳои нав. охирон нақшаҳое ки мо иҷро кардем дар ин ҷо пайдо мешавад дар тарафи рост. агар шумо хоҳед ки ин нақшаҳо мудом дар инҷо бинвисанд, амҷо шумо ин галочка мемонед, ин нест намешавад. дигар тугмаи канцелярро зер мекунед, ин доим дар ин ҷо меистад. рӯйхати шаблонҳо дар ин ҷо ҷойгир аст. чӣ хел ман гуфтам, аз шаблони акад изо оғоз мекунем. мекушоям ва ин шаблонро сабт мекунам бо номи Саидов сию 60101. насаб ва номи донишҷӯ ва тавсия мекунам ки ба версияи пасттар сабт кунем. автокад 2010 сабт мекунем. акнун нақшаи мо тақрибан тайёр шуд барои кор. аз ин ҷо фазои 2D интихоб мекунам. чӣ хеле ки шумо қаблан гуфтем, то вақти кушодани барнома ин ҷо чунин намо мебарояд. ин қисмат ном дорад фазои корӣ ё минтақаи корӣ. бисёр фазои васеъ аст барои кор кардан. ин бинед айни ҳол тирои координати x ва y фаъол аст, яъне мо дар фазои дучина кор карда истодем. дар фазои мадид аслан нақшаро иҷро мекунем. дар фазои варақ мо онҳоро ба чоп пешниҳод мекунем. дар қисмати боло чӣ хеле гуфтем, танзимоти намудҳо ҷойгир аст. намуд тавсия дода мешавад ки намуд аз боло фаъол бошад. ва ин ҷо вақте шумо вақт 3D кор мекунед, услубҳои визуалӣ, яъне таври каркас бошад ё ки ба таври реалӣ бошад ва ғайра, ино фаъол мекунад. якум панеле ки мо ҷо мебинем, панели чи аст? феҳристи асосӣ аст ки аз ин ҷо намудҳои василаҳои расмкашӣ ҷойгир аст. дар ин ҷо намудҳои василаҳои таҳрир, феҳристи андозаву матн ва ғайра, намудҳои василаҳои қабатҳо, хосиятҳо ва ғайра. чӣ хеле ман қайд кардам, кор бо муш, яъне вақте шумо объектҳоро тасвир мекунед, бинед вақте аз поён ба боло ман рамка тасвир мекунам, агар қисман объектҳо ба ин рамка дохил шуда, объектҳо фаъол мешавад. дар вақте шумо аз боло ба поён чорчуба тасвир мекунед, дар ҳолати пурра ворид шудани объектҳо ба ин рамка бад фаъол мешавад. яъне фарқи ин чорчубаҳоро фаҳмидан дар кор аст. вақте ки фаъол шудан объектҳо, ҳамин дастакҳо фаъол мешавад. дастакҳои канорӣ ман гуфтам барои таҳрир намудани объект аст, яъне хатро дароз кӯтоҳ мекунед, моил мекунед ё рост мекунед. дастаки байнӣ барои пӯчондан аст. барои мисол ман ин дастакҳо барои розкунҷа низ чунин кор мекунад. дар давраҳо бошад, дастаки байнӣ барои пӯчондан, дастакҳои канорӣ барои қутрашро кам ё зиёд кардан аст.
خیلی ما گفتیم ما با واسطه نقطه چپی موش وکتور رو انتخاب میکنیم، با واسطه نقطه راستی موش об'єکت انتخاب کنید، منوی کانتکستی میبرد. یعنی شما میتونید از روی منوی کانتکستی آنها رو پوشونید، مقیاس دیگر کنید. یعنی کارهای علاوه‌ای با об'єکت ها با واسطه منوی کانتکستی کردن ممکن است. وقتی شما چرخه زیر میکنید میتونید شما اکران رو کچونید به این طرف و با این طرف. من عین حال چرخه موش رو زیر کردم. ما بودو نقشه شما نیست شده اگر دو مرتبه زیر میکنید به چرخه موش او پیدا میشه. وقتی من به طرف اکران چرخه را تاب میتونم об'єکت کلان میشه، به طرف خودم اگر تاب تیم об'єکت بزرگتر میشه. یعنی این برای زوم کردن استفاده میشه. فرمان خط رو استفاده بردید، اسکیپ زیر میکنید از فرمان میبرید. یا که پخش نمودن پرابیل یا که انتر باز با پاوشنای فرمان خطی رو وارد میرسونم. این کمی معلومات بود برای کار با کلاویاتور و موش. об'єکت رو فعال میکنم و نقطه دیلیت رو زیر میکنم برای تازه کردن об'єکت ها. شنوندگان عزیز، چه من گفتم ما فایل یکممون رو روی نقشه کشی مطابق میکنیم. به این خاطر من از راستگونجا استفاده میبرم. فرمون راستگونجا روش میدیم و طرف راست موش رو زیر کرده اندازه ها رو انتخاب میکنم. اندازه فرمت A3 ما 420 و 297 میلیمتر است. وارد میکنم 420 میلیمتر انتر، 297 انتر. راستگونجا پیدا میشه. ببینید روی راستگونجا بعد پیدا شده هم ما باید موقع رو معین کنیم. همین با ما موقع باشه که یک مرتبه طرف چپ موش رو زیر میکنیم. این اندازه فرمت A3 موشه. در اینجا رمکار تصویر میکنم. اندازه رو انتخاب میکنم باز با واسطه منوی کانتکستی 395 انتر، 287 انتر. یعنی چهارچوبه می ورق من انتخاب کردم و اینو با واسطه کچوندن به طرف چپ 5 میلیمتر انتر و طرف بالا کچوندن رو انتخاب میکنم 5 میلیمتر انتر. از سبب که اینا بسیار خط هستند، پلینی هستند، اینا خاصیتی بر دارن، یعنی بر وسیعی دارن. دوباره زیر میکنم در بالای همین خط شیرینه رو انتخاب میکنم یا که بر خط رو 1 میلیمتر انتر. استفاده همین بر خط امکان میدهد که در وقت شما مقیاس نقشه رو اگر عوض کنید این قوسی خط عوض نمیشود. همون خاطر من توصیه میکنم که در وقت کار شما از این پلینی استفاده برید. در طرف راست، کنج راست و پایین نوشتجات اساسی رو تصویر میکنم. باز روش میدیم، طرف راست زیر میکنم، اندازه ها رو انتخاب میکنم. اندازه نوشتجات اساسی 185 میلیمتر و 55 میلیمتر است. وارد میکنم، انتر زیر میکنم و موقع رو باز معین میکنم. دو مرتبه زیر میکنیم، شیرینه 1 میلیمتر. اکنون در اینجا موافق استاندارد ما همون جدولایی که در نوشتجات اساسی هست اینا رو پر میکنیم. اول خطهای عمودی رو تصویر میکنیم. برای این خطهای عمودی همش خطهای اساسی که هستن خطا قوس تصویر میکنم. و طرفی راست اینا رو نسخه بردارم. اول 7 میلیمتر انتر، بعد 17 میلیمتر. ببینید همین اندازه ها اول 7 میلیمتر است، دویمش 10 است. یکی حساب از همینجا سر میشه، از همین نقطه آغاز میشه. برای اول 7 وارد کردم، بعد 17 وارد کردم. اندازه بعدی 23 هست، میشود 40 میلیمتر. 55 میلیمتر، 65 میلیمتر.
نقطه اسکیپ را زیر میکنم از فرمون میبرم. یعنی خطای رو من تصویر کردم این قسمت با همین کپی کرده از این طرف میمونیم و با طرف چپ نسخه بردارم. رژیم آلت رو قبلا من فعال کردگی هستم. 18 35 50. خطای ما کمی خطا شد در اینجا. این رو من همتر درازتر بکنم. خطای زیادی شد باشد میبرم. اسکیپ بزر میکنم و سپس خطای گریزانتری را تصویر میکنم. و با سازی با объект اینجا همش باید فعال نباشد. اینا من توصیه میکنم طرف چپ قسمان مثل نقطه آخری خط، بین خط، مرکزی دوره، مرکزی راسکنجا فعال باشد. بگذار بروش هم فعال باشد، کوادرانت هم فعال باشد. دیگرش خاموش کردن به خاطر که وقتی اینا فعال باشند باید به همه نقطه ها رسیدن میگیرد. به خاطر من خاموش نگاه میدارم. اون خطی راست رو تصویر میکنم و این خط رو به طرف پایان میکشونم. 5 انتر، 10 انتر، 15 انتر، 20 انتر، 25 انتر، 30 انتر. خیلی تاخیر تصویر کردن ممکن. یا اینکه میتونیم نسخه برداریم یا اینکه نسخه برداریم هم میشه. اون خطهای نالازم رو من نصب میکنم. دو خط بالا رو نصب میکنم. در اینجا نیز دو خط بالا رو نصب میکنم. خطای بینی رو نصب میکنم. این دو خط اینجا با ما لازم نیست. این دو خط با ما لازم نیست. خب در اینجا ببینید خطای این طرف قسماً خطای اساسی میشوند، قسماً خطای باریک. و همین خاطر مثال برای مثال این خط تا اینجا خط اساسی است، این قسمتش خط باریک است. من خطا رو از همدیگر جدا میکنم با واسطه فرمانی جدا نمودن در یک نقطه. انتخاب میکنم خط راست رو، یک نقطه در اینجا، یک نقطه در اینجا. کمی ساو شد. شروع کردم. ببین این خط اساسی میشه. این خط رو من انتخاب میکنم فهرستی خاصیت رو و براش رو میگیرم نو. خطی باریک میکنم. و همین طریق این خط رو دید همدیگر جدا میکنیم. یک مرتبه اینجا، یک مرتبه اینجا زیر. نمیدونم برای چی جدا شد. اکنون با واسطه نسخه برداشتن خاصیت این تکمه رو زیر میکنم. یک مرتبه در بالای خطی باریک زیر میکنم و دیگر خطا رو نیز باریک میکنم. با استثنای یعنی دو خط. برعکس این خط رو تا اینجا میبرم. این خطا اساسی میشه. خب قسمت چپ شتامپ کنجی ما تیار شد.
و قسمتی راست میگذارید. در اینجا این خط رو من نسخه میبردارم به طرف چپ 5 انتر تا انتر و به طرف راست باشد با مسافه 5 میلیمتر. آستای برویش خط رو میبرم. این خط رو نیز میبرم. این پارچه رو باشد نصف میکنم. این دو خطی بین خطهای باریک میشن. با خاطر خاصیتی خط باریک رو گرفته خاصیتی دو خطی باریک رو چی میکنم اینو تغییر میدیم. در اینجا این پارچه رو نیز میبرم. همه این اندازه های نوشته‌های اساسی در استاندارد پیش‌بینی شده هستند. شما میتونید از کتابایی که من در آخر لکچر پیشنهاد کردم اندازه هاش رو از اونجا ببینید و موافق همون اجرا کنید. اندازه ها برای مثال من یک مرتبه با شما نشان میدم. هفت 17 23 و غیره. خب اون قسمتی که خطهای راست بودن من تصویر کردم. اکنون قسمتی متن ها رو پر میکنم. از همینجا آغاز میکنم. متن بسیار سطر رو انتخاب میکنم. اینجا یک بار میتونیم بعضی تنظیمات رو اجرا کنیم. یعنی مسافه بین خطا رو من نزدیکتر میگیرم 0.8 حتی کرسیو میگیرم. این نویسم اکنون. میتونیم یک بار اینجا حروفی استاندارد رو انتخاب کنیم. نام داکومنت پادپیس. مسافه بینشون چقدر من گفتم یک بار تنظیم میدیم 0.8 بگذارم کتاب بشه و با واسطه پرابل اینا رو مکمل و جدول خودشون جایگیر میکنم. بعد که شما نوشته شده از بیرون همین جدول در جای خالی یک مرتبه کلیک میکنید و اینو با یک بار با تنظیم کردن ممکن. تا چوندن F8 رو خاموش میکنم و در جای لازمی میمونم. درست جایگیر شد. شما میتونید که در همین متنی که شما الکی تنظیم کردید همین رو گرفته در دیگه جای استفاده برید. برای این خاطر اون انتخاب میکنم نسخه میبردارم در اینجا میگذارم اینا در این جدول در این جدول در هر یک جدول که من شما با معلومات میدیم که این جدول ها برای چی استفاده میشه. نسخه برداشتی اکنون دو مرتبه زیر کرده اینا تغییرات میکنیم. با پخش تکمه های کنترل A انتخاب میکنیم و جا می نویسم. یعنی تصویر کرد. نقشه رو تصویر کرد. کشید. سعید بشه. نقشه رو تفتیش کرده. سنجید. جو نام آموزگار رو می نویسید. بعد که نوشته شدید باز تکرار میکنید در جای خالی یک بار کلیک کنید.
ҷадвали дар қисми боло пешниҳод шудагӣ барои супоришро навистан аст, яъне супориши рақами 1. инҷо ҷои бисёр ки ҳаст, ина метавонед шумо фаъол кунед ва баландияшро мисол 5 мм гиред. баландии ҳуруфҳоро ман 5 гирифтам. дар ин ҷо номи нақшаро менависед. Агар мисол ҷузъи техникӣ бошад, мисол менависед вал, болт, корпус ва ғайра. ман менависам намуна. ин шаблоне ки мо истифода бурдем. боз ина интихоб мекунам. аз сабабе ки ҷо бисёр дорем, ина мегирем баландияшро 7 мм мисол интихоб. ва ина метавонем дар байн дар ҷои холӣ як бор клик мекунем. ин қисматро низ ҳамин хел танзим мекунем. инҷо менависам литера. дар ҷадвали литера шумо ҳамон стадия разработки мегӯянд, яъне ҳамон марҳилаҳои иҷроиши лоиҳаро менависед. дар кадом марҳила қарор дорад лоиҳаи шумо. дар нақшаҳое ки мисол барои донишҷӯён пешбинӣ шудагӣ аст, шумо метавонед инҷо нақшаҳои нависед, омӯзишӣ бинависед. аввали ҳарфшо нависед, о ёки учебная, у менависед меша. инҷо менависед масса, яъне дар ин графа шумо вазни ҳамон ҷузъи техникиро қайд мекунед бо килограмм ва миқёс масштаб. инҷо дар ин графа шумо миқёсро қайд мекунед. дар ҳолате ки миқёс гуногун бошад дар нақшаи шумо, инҷо як хат мекашед. агар миқёси якчанд нақша бошад, миқёси гуногун бошад. агар бо миқёси аслӣ бошад, 1.1 менависед. дар ин ҷо ман як бор клик мекунам дар берун. дар ин ҷадвал бошад варақ ва варақҳо. шумо ҷо саҳифаро қайд мекунед ва дар ин ҷадвал миқдори варақҳое ки нақшаи шумо иборат аст, онҷо қайд мекунед. дар қисмати поён бошад, шумо метавонед номи корхона ёки номи донишгоҳро қайд кунед. барои мисол донишгоҳи техникии Тоҷикистон. ба номи академик Муҳаммад Сайфиддинович Осимин, факултети механикӣ технологӣ, курси аввал, курси якум, гурӯҳи 360101, сол технология мошинсозӣ. агар бошад менависем, ихтисоси имкон набошад, нанависедан ҳеҷ гап надорад. ва ина 2 маротиба зер мекунед. метавонед ина чикор кунед, дар байн гузоред. ина ба поён мекучунед, дар байн ҷобаҷо мекунед. кори якуми мо омода шуд. шумо ба ҳамин шакл ман хоҳиш мекунам ки ҳар кадоми шумо ба ҳамин шакл якта формати A6 созед. онро чӣ хеле ки ман инҷо ба шумо нишон додам ороиш бидиҳед, номи насаби худатонро нависед ва ба номи худ сабт кунед. супориши якуми мо ҳамин аст. ман зер мекунам, сабт кардам. خب در اینجا همکاران عزیز، شنوندگان عزیز، دانشجویان، استادان، یک سری ما به انجام میرسد. سلامت و سربلند باشید.